Hi ma'am. Ma'am, ay soidamaki siramani ana khalamani ado sibudi side hojik leisini mangda ai ngasi video se mamangi Q&A video gi answer ma'am do ai blast tawgane khanbani ado yengasi ai am question di nusibiba adumain tawba question ado phange ko support tawba gumba adu ngai na thairaga mayam waro biganu thangai singba question gumba question oina hangpa se ado oina reply se pirage ado ngasi se hawna tawase Haba thange kasar review blogs hange bro ki video se yam yening ba fawi yam nungai so interesting ado blogs kari hona video gi hai ko thank you so much ai se thauji ki oina di thoidok pa hona ba se ai angang sing tuition habidi isai tai hai tare aduga mathangi question na aying bi na mai rak pam friends se isai tam bi bro fazana sa e khonjil su yam phazai ki bi da friend love sign pira thank you so much aying bi ai isai tam me hana hoji ki tam ba loire hoji na dum angang sing isai taw ko halit tamang su hai kre aduni next question BA's official nupi ka matam thi na nade ai hojing nupi thi matam mi yau ro ba nang khali je kai na ba ai ya angang ore ba hadat tai 21 birthday ta ri ne ba kai de nupi no sandawaram da sing ha da ko sandawaram bora cha bo ko ma khana da pa kun do tho ja li nang je kai de nupi no nupi thi jan da ga ai tai na phami na da yeng na dum lei ya ba do ye su na thi jan ya ra nang question sinai ko thabak le next question Ranjit Thingujam video se yam phajai mathang da di noi na chan su frame da yam hala oh magi su space kar POI sorry yam hala ge isoi kre Q&A question khara makha da thamjari what are your biggest achievement thus far number 2 haira aduga nangi hobby su haira mo ai su mayam su khangnana ba thank you hai ko ado ai gi biggest achievement haira ga di ai je ai gi matriculation result out of ai gi biggest achievement hai ni hojiki waina maram di aina thoidok pa haibadi ai dum ai first lakani with letter 1 2 line khalam bane ba ado yam haidi ai first division 3 letter and plus ai 1 star mark phange ado dumai tawda yam harau gi bhai tare ko ado ai gi hojiki ai gi biggest achievement hai ni ado ai gi hobby sina hobby haira ga di ai se sum angar ngi degi sum isai gum sa tawre isai sakpa school da khande kai da khande dum jagoi su dum sare dum khara adu ba gi ai art taw se yek pa se yam pa me hai tare adu hojiki su dum hobby oiri sum oi khinya na khale aduga mathangi question sina question te dum haira mani habidi Sirix Spy Eldroji and B takhelamba makhoi ahum na hangpane bai se kai lamgino da kai lamgino da kadai gino dune ko do ai se ai ka sar gini ai palapul gini aduga mayam su hena khangna na haira di mayam hena khangamani Nehru College ki manakini Nehru College lai do adu manakini next question se Yaifaba Singh sakakon hange karama mongi film pamge mana option B SCIFIC or ROMANTIC tas eng badi ani se ga khallu har ga di ko ai sa gi su person favorite ai romantic dum khala dam ne man oya su na khang mani ai horan sexy khara pa kai ya na khang dei ado ai ngona kari mo fa lak pa da dei sure romantic ai khan ga ne next question Roshan se na ngi bro se angang dum mal se kai no ya khang de angang gi har ga di man da ne khoi da ga ga se na han mal ne mi hai da ni ado dum mayam na nung si bi yo rong ani do thank you so much dum man da khona ke ma thang da su dum it's Roshan se ma na ban nang na pikling ai da tau khiba yam thina ju ta da thabak ama asi di ko ai se sing na harab da ko ai environment plus mama papung hoi baba hoi dumai na mayam na dum harab da ai se school teacher ne kari khande iga cha da base ai haisina banate ko thoidok pa lai te hai tare dum angar ngi ge dum khara su hajik sum taw sini khara ko angang su kotha ngang se so ai ing tab na dum hore ye se thoidok pa juga cha da badi lai te ado aina khangjara badi lai te ko ado aina khangding da hai da di ai se angar ngi da yamna chat pa yam haina ye yam ilai da chat ye ai da yam hai dum khara juga cha da khara taw re yam ni chat pa khot pa yam tan mai da ko yam haina ba yam in lagi ba hai ta ma thau ta ba ne dumai taw re juga cha da ba se ado hai ni nge ate di so next question Bella ke hai ko YouTube hang ma se kana dagi inspire oi khibano bir hai ko smile YouTube hang ma se thoidong na taseng na haraba da ai je aina kana gum dagi miyeng ta la kan da ma tau tam kan da ai su YouTube tawrage smai khan mari leite ba ko sen haraba da ai gi marup sing na dum ai gi keno sing na dum ichan gumba moi me am na hai da di wangang ba su hai adum tawro semo isai su dum sae adugi sum paksagani dumai hareba dugi ai sum mayam na haiman dana semani ko ai amna preparation tawra kan da YouTube siga la pa natte aduni ado inspire harga di ai je somagi biggest friend ni biggest tagi su achau bodo ado ai nya na khalwa aduna
समाजदगी सुम नुपा हाबे नुपी हाबे पामजरुबनिना मागी स्टाइल खंदे करी खंदे अमा दु तंबको खितंग माउंडे तमजब खरदि लई तमजब हाबे माउंडे अइने लौसत याब खर लौसलेबको अदु हानिगे इंस्पायर द नेक्स्ट क्वेश्चन द एल दोमथिन हंगे हाहा ऐसो मा हंथगे दाबिना या नुसीना याम लुना खंजब मीसे कनानो है अइना याम नुसीना याम लुना खंजब हायदि खोइ पापा को पाबुंग बाबा आई खोइ पायाम नुसी मामासु नुसी दो खोइ मादगी खोइ पाने नुसी हानिगे नेक्स्ट क्वेश्चन जे थोइनु सिंहा को बोरासु याम फजना हावा चाथगरे अदो हौजी दाबि के होना बिरिगे इसै दो तंबा लोसिलबो नत्रगा मखा तम थरिबो बा होय बोरासु याम हावले नहानगिदो अदो आई हौजी की ओइनादि आई स्टडी आई BSc लोइरे बायोलॉजी स्टूडेंट नि आई अदुगा थोइदोगना आई नेक्स्ट आई एंट्रांस अमा एग्जाम सिंग आई अप्लाई तौबगी होनरी अदुगा इसै तंबा लोसिले इसै सिसु आई हौजी आंगांग सिंग लोसिलगा आंगांग सिंग से ताई हाय को अजर मोहम्मद मणिपुर दा लानिंग ब्रो सी क्वेश्चन सिम दे मिते पी ता तरे बाय मणिपुर से आई लिस्ट को आई लिस्ट टॉप दा नंबर 1 दा मणिपुर हाना ले सेंगना हाय सिने सोइदे मकी लाकनी आई ने तुंग तौरकदबा कोइगदम चितकदबा अमा खुदिंग मक्तो खोमजे लाय कान दा आई फाइ टॉप दा लेसे मणिपुर नि अदुना मणिपुर दा लाकनी लाकम तुंग दा सोइदे मकी उनासी नेक्स्ट क्वेश्चन पियरलेस नको नुपा नि पियर खंगदे मासे पियरलेस है ब्रो से स्ट्रेट लो आइना हंगे कमान को सी क्वेश्चन सु याय मयामसु हाबदी मागसु मागी मोड फोंदोक चबनी अदो आइगे बमो हागे होय स्ट्रेट ने दुम सोमने यंग मतमदा आई से हाबदी आई बुदी एंटरटेन तौजबनी को सुम लाइक नुपी दुमाइना खंदे तम मे दुम बातंग इंग ने चिकना दुमाइना दुम नांग बसु याय होय आइदी तौसना बनी सेंग ना हाबदा तौसना बनी हाबदी आइदी मयाम दे एंटरटेन तौरिमिना आइगे ओइबा यूनिकनेस तो कम थायबा माना तौरेने आइसु तौबदो अदुना देबको अदुना आइगे ओइबा यूनिक उचबनी खतंग इंगने तदन तौजबनी अदुगा सुगा अदुना सुम आइबो नुपी ओइना नुपी खतंग मालेना खलमसु याय होय मी खनबा खनना बाय से किसु लेते को अदुम खनबियो किसु काइदे अदु आइगे मोसु फोंदोइसिनी सो आई सेंगा स्ट्रेट याम थाजाजगना ने दुम लाओ खोइदा आई दुम तागेसे नेक्स्ट क्वेश्चन रीमा सिंहा को Keep the bro love sign में आम पिरे आइगी क्वेश्चन दी bro की फ्यूचर प्लानिंग से करी नो जुगी लोरे का करी तौगे खनगे पा फ्यूचर प्लानिंग हारे लदी आई से नुपी बुदी वाली को थी दबा चही 21 तनी सुरी से अदो आई ना थबगा तौरा कांदा आइगी परफेक्ट ओरे हाय कांदा नुपी थी दोने बा नुपी थी कांदा आइगी किड्स से आइगी बेबी किड्स से आई अहुम बा नुपा मा नुपी अनि बा so haite haidogne ai aseng badu haibane ko masu future planning haamina dum haidoge aduga degree lore kari tawi khangya degree se lore hadu hauji ai gi kari gumba ai gi habide ai BSc lore bio student ni aduna ai gi next ai entrance exam ma lakpa khotpa adu ai apply tawgana haji tawi the next video H Arjun Sinha puja gi kari planning lei ge ko puja gi planning se kai haini khoi gi shopping tawdi phawdi pujai planning se oi hai ta aduna ai shopping gore kan da dum hairage gi pujai planning se ko aduga next ta naudem ratna manipuri blogger taseng badi bani se wari nga sana mani ai mana bini adu man hani fare doi su hange your best memories of college life ko college life ki best memories hai ga di corona na maram ga best memories se ta ba thabak si leitre leitraga su ai hairage ai yona di ai se college se rent ta leiraga college ka phana te ba ko ai yum dagi journey tawine ba ko aduna ai best memories hai ga di college tagi habdi class gi hala kanda aina akoi yum da hanni da ne ai se mall gumba da naga street market gumba changye ba changaga aina ai di shopping yam ba man dress ama ma se check ta thoma ne ba ta thoma ga next college la kanda na mala la kanda lei ne ba ado smai daw ai dress lei ba ayam ba ko sa am ne nungai ba mall do ai college ma ga ta lei gumba ma aduna ai changaga ai khado mo ne fi se ko hoi smai daw su ya ba mi ne lei thoma su ya ba ko adu ta so mall hai ba city ma na ma da ma am lei na ko aduna ma jum lei ba smai daw se ai best memories ni hani ai ko ya sa kyo dress kan de shoe kan de ani ge jaha any pot ai dumai to lei ba jing tho ma kon kan kon na nga la lei ba dumai to lei sa next question luang amba chebam bai ai fazai ha ga da ba ti su khanga ba mai se deng mal guman de kui ma hai se hai da me ya tau da me ya se ne ba hoi nang na ti ya da am fazai do ai ngon de su kyu de ba ni nang di fazai ne seng fazai ni ma na ba next ka lei Hunger Dogs YouTube na ha ba next
गी voice video hai mali mai se video and mukbang daily combo oi service nang video to to koi taro ke bai taro ke so idon ki combo is to taro ke ai se klong cha da le video hap to ni ko ado next hai thaja wang thei mayum bai na khwat i pam ba hinjang yan sang hai ko yan sang amasung bai di pam be se do kali ngala khwat i pam ba yan sang hai ka di ko mayam na di koi nga se koi option da haba moi maram nga hi leng pam ni ko how bo ne ado ai di how ba te how to ba te atai na su hen dik nga di hen ba le te hai da favorite se nga thong ba se pang like thilo pa fa da bai se ko favorite se hai ka di se di favorite di ai bin gi bo di loi ba loi favorite ya bunin ro moi yang them nong man da ka skip next question binita moi yang ko fa da bai isai ko ba ma sapiro koi sakchar ke sai je sangat so dong isa ke next that don't how you are cute and we always support you bro love sign bro thank you so much ton nang siam cute ja oi ko di ngon nang he lai ta always support you ai bu next hare boss so sagrak pom fa da mi na doctor ko sai fa da fa sai ko ai nang yam thi da wai da ha nang dim bal ka pal le yam thi da ba hai ni ngai ka le ti ado ai na saklo hai ba sai da sung sak lak ti ai ya ri sak ta ba su matang da sidagi hena pa nungai ba video skem ba ngam ba oi wai hoi mathang da dum sagok na ba hona ge sigai na nungai ba video do sema so hojik last part la ngasai girlfriend question da dum yam hei da no phudi ra ge girlfriend question da dum hangem ko hang ba do aina khara lo khatle heading bidai mina hare nangi girlfriend lai bro balaman bi warna sare nangi girlfriend du gi ming amasung yaw dum hayin bani girlfriend kya sure ko te single ban yo na sare dai girlfriend se kadai gi no adugi susmita mai dang ke samna da bi na mo do kai no ming na kai ko ge the it's me sathoi bro nangi girlfriend se kana no introduce us with her adu priyana haire ya my girlfriend gi ming and last but not least ingudam arvin haire karilam gino itai ma do bu hai ko so mayam puna mak se khomjil har ga ai nu pi se leite hai I am single, I am pure virgin. Ai mo kon tong no ko ngamroi si ta yang tadi site gi khoi gi local video na be hono bi te na ko hai roi ga lei te ba ai single ni bata sing hai da ai social media su dum khang ma da mi ai open relationship ka tham da ne ada ai photo thangat ba ai tom ta dum le pa ga post kara pi thangat pa ne ba ai su mai gi la bengal do mo ko da lei te ai se ado ai gi nu pi se ko na introduce adun lei tra ba ni na introduce us with her su cancel ta thokre du su ado gi itai ma ming du su dai jamina yadre ado ming hai di kari gumba ai dum hadawa ming kari ka hon ni su koi mai thei ming na tra su ban ji ming tat ka like koi mai thei ming hai ka na koi gi thadoi gumba rosni gumba suma ming yam pa me a leisna hai bani sumai ta ming gumba yam pa me du gi adagi atopa out ming hai ka na koi gi asmai dum Christina gumba ko ba yam pa me ni pi ta ka viewers me anda yarum masu so iko ming palle kana khan masu lai tawino ada madangan ni hangi bato ko girlfriend kya sure se girlfriend se ai dum ai seng hai doge sum nupa ma oina nupa ha ba ni ha ba ni mayam koina ramani kai mayam koina ramani do jehi kun ma thoi je labni se kun ma thoi ha ramni na dum khali la ramani na dum mayam khang ngni holi ti a class 5 6 tagi so ngang pai le me ba ado ai seng ha ba ai nupi se ko ai thai seng na khoi long relation da ka ne lai ba se nupi ahum break up oi re ko sorry ahum break up oi re adu gi suma khoi aina su crush ba ma so na crush ba adum happy happy nu sina ba phongdo bangam da ba wai dum sana ba adu mari yam lai gre acting na te going to is aseng mani adu mari yam lai gre me yam su dum lai ra mani asi da kai ba thab na te ba teenage so ring da dum phongdo to ba ni ba khoi gi yan ta ba ha ba te ta da ba te ai su yam to sang da ro ge sumai tau le ai nupi ahum ai break up kare ai last break up su ai yam puire ba matung da ai keep trying try to do na te su tawi adu bo ai chana ba lai ta ba sum ya da ba ha da ka adu ma ta oin ta bani ai last break up ai tahi ani hele ai seng na hai do ba ko mayam na si hai sini ai last break up ai tahi ani hele adu hauji ai single da lai le ha ju ko su adum aina sumu ja ba ko crush ka dum thore ai soi je ba mayam su oi je ba ko adu dum ai na dum mit cha da ba yam ta tho pai na te nusiba hai ba sidi manung lagi thorka le mit tang hang nusiba na nusiba na te ba ai gi thamoi gi nung lagi thamoi kachin manung du gi thorak pa ibaini chana ga da ba do adu nusiba ai se adu na trabi na dum pai le te so question sing asi gi di chal le sai da dum adu ai gi next video thang na ma tarak ya ado mayam ai si kren su khan bi nu ai si da bane dum lai bane ai su yad na taw bane ko adu dum hapta na dum video ma bi happy ani ha pa singam na taw bane ba
ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯈꯠꯂꯒ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯅꯝꯕꯗꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯤꯞ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯒ ꯅꯧꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯩ 1000 ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯣ 1K ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯦꯝꯃꯛꯑꯒꯦ ꯇꯧꯔꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯌꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯅꯦꯛꯁ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯞꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯣ until then ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯗꯨꯅꯤ see you bye bye